uziya birangiye nigeze kuvugira ijambo reka ndisubiremo mu mupira wo mu Rwanda niho hantu haba indangagaciro zitandukanye n'iz'igihugu kitwigisha. Umukuru w'igihugu iyo yicaye atubwira abanyarwanda ko dukwiriye kwitwara akatubwira ko dukwiriye kuba turi mu mupira w'amaguru mu Rwanda niho hantu honyine abantu bakora ibiteye isoni byarangiza bikagirwa byiza. Mu mupira wo mu Rwanda niho hantu hatari abantu b'inyangamugayo batuma ujija karagiteri zabo. Umupira wo mu Rwanda harimo ikibazo gikomeye cyane, uwo ari we wese uwurimo nta kintu na kimwe kiba mutazi, ariko kuba munanirwa kurwana nabyo ngo mubikemure, mukananirwa gukoresha ububasha mufite mu nyungu z'abanyarwanda bose ngo mugire umupira muhe isuku kandi mubifitiye ubushobozi, ni ikimwaro. Reka wumve ikindi kimwaro kiri mu mupira mu Rwanda. Nkinira amajwi abiri ya Mutoza Seninga yakina akurikiranye. Ndi umwana wa Peri ndanabishimangira nayikunda, ariko ubundi mu kazi urabyumva nyine ko ejo ari urugamba. Ntabwo byoroshye ariko nbaza ko tuzabyitwaramo neza, ngira ngo tuvuye no hari habi cyane aho tugeze rero turanugukotana tukareba ko byibura twanaza no mu myanya itandatu. Byanze Rayon Sport byanze bikunze. Rayon Sport nyine umusivili aba ari umusivili ategura nk'umusirikare. Numva nta bwoba mfite kuri match ya Rayon Sport. Intsinzi tumba kuyibona, niyo yabura tukabona draw, ariko nta mpamvu yo gutakaza uyu mukino ko turi tayari cyane. Rayon Sport igomba kuvaho byanze bikunze ko natwe turi habi, dukenera amanota 3. Ubwa Peri nayo igomba gukora uko bishoboye nayo igatsinda kugira ngo ingere gusubirana. Iyo interview kugira ngo bambajije ikibazo sinubwa mbere bakimbajije, ibyo nabivuze bimvuye ku mutima, ibyavuye muri resultat rero nabyo nabyakira uko byavuye, numva nta kibazo je bineye. Ko cyutangaje amagambo aremereye nkariya wajya gusubira inyuma ukareba ukabona ko i Kigali APR FC wayiteshije amanota 2 utakaza umwanya wa mbere, hani Rubavu Rayon Sport iragutsinze, agutegereza ko ashobora kuba deception kwa kugira ikipe ya APR FC, aho bakagufata nk'umuntu ahari wabagambaniye nyuma amagambo gutangaza ko umwana w'ikipe. Byo ndumva ntaho bihuriye, kugunda ikipe ni kimwe no kubutoza ikipe ni ikindi. Njyewe hano ndi mu kazi ka Etincelle, nubwo mfite urukundo rwa APR nk'uko nabaye mu ntare, ibyo ndumva ntaho bihuriye rero na resultat zavuye mu mukino w'uyu munsi cyangwa zavuye ku mukino nakinye nape. Limite yo numva ntayo jewe mfite confidence, nabona akazi hano nzafata indege njye gukora hanze. Murakoze. Uwo ni umutoza Seninga Innocent mbere y'umukino wa Rayon Sport. Ariko nk'ibi ni ibiki koko? Yavuze ko ari umufana ukomeye cyane w'ikipe ya APR, ari umu APR agomba gutesha amanota Rayon Sport, APR nayo igakora ibindi biyireba igafata umwanya wa mbere. Avuga ko bagakwiriye no gushaka impamvu bien sûr gutsinda nka Etincelle. Nyine umwana w'ikipe ndanayikunda, gukora ibishoboka byose nsinde Rayon Sport kugira ngo Etincelle bifashe, ariko binafashe APR kugira ngo ifate umwanya wa mbere. Ejo Rayon Sport batsinda 2-1, nyuma y'umukino arongera asubiramo ya magambo avuga ati sinicuza ibyo natangaje, nimbura akazi na hano nzajya. Urumva ko bihuza n'akazi, bivuze ngo wenda uko yagendaga abona akazi mbere yuko abona akazi bihura n'ibyo yavuze, kuko yishyiramo impamvu z'akazi bihura n'ibyo yavuze ko uko yabonye akazi n'uburyo ari umwana w'ikipe birahuza. Wasanga muri code na ethique z'abatoza byemewe, regane nabitubwira. Umaze iminsi ukora amafugurwa coaching, ngira ngo ahantu muhera mugomba kubanza guhera ku kintu bita ethique communication, biri muri communication, ethique na deontologie, hose barabyiga amahame y'umwuga. Ni gute umutoza wa equipe mu cyiciro cya mbere yiprononsa muri ubu nyine nababwira reka mu Rwanda abantu bashize Seninga ibintu bibiri. Seninga Innocent ntago rusha Karekezi Olivier kuba APR, niba ubyibeshya Karekezi avuka muri famille z'abagenerale. Karekezi yabaye umukinnyi watsindiye APR ibitego mu mikino mpuzamahanga. Karekezi yafashe APR gutwara za Sekafa. Karekezi yahaye APR amashampiyona. Karekezi and so on and so forth. He did everything kugira ngo APR imere neza. Kigeze akora declaration nk'iyo ngiyo y'amafuti y'ubujiji y'ubuguryi yo kujya kuvuga ku nyungu z'indi equipe kandi afite indi equipe arimo.
urepresenta Etincelle, you should concentrate kuri Etincelle. Urajya kuzanamo APR gute? APR ihanganye na Rayon, uri ku nyungu za Etincelle. Ube Etincelle iramutse imanutse kubera ingufu watije Rayon mentally, waba uzize iki? Ubu ni wirukanwa urare mu bwanzi na Rayon ukomeza amasegonda abiri APR kurusha Karekezi. Cy'abantu kuri ibintu by'amafuti ukomeza ngo njye ngo ni APR cyane, uri APR cyane se kurushana. uvuze ngo fe APR wayikoreye iki wowe? Ubundi witwerera APR uwo ayo wigatete wisibo uvuze ngo fo Etincelle, uvuze ngo fa Etincelle general nde wayishi who are you? uvuze ngo fo Etincelle ya tije Rayon Sport. Urumva abantu babonye Gacinya na Tadeo bajya muri vestiaire, buriya premier Rayon Sport kuri match ya Etincelle byari 150 bagiye muri vestiaire, ngira ngo n'ibyo bintu hamugani byabaye byaje byongera intoza, bahita bavuga bati twongeyeho senkani ahari iryitanu turabaha desi. Erega hari ikintu utamenya mu mupira, iyo abantu banariza match banariza ibintu bitatu, ibi bintu bibaho kandi unyumvire ntaho byabaye kabisa. Reka mbabwire ukuntu ahubwo yateje APR ibibazo agatiza Rayon imbaraga. Ubwabyo ziriya declaration mu mupira nakubwiye ko banariza ibintu bitatu iyo mugiye gukina match. Ni lo context ya match, muri context aho niho yiciye ibintu. Context na tableau Rayon yari ibizi ko APR ni itsinda barara ku mwanya wa kabiri, ni batsinda asubirana umwanya wa mbere. Context y'iyi match yari ishingiye ku magambo ya Seninga n'agapingane ko kugaragaza ko hagara inyungu za APR. Turakumenya bagutsindira icyo cyo kuba mu gudefanda APR. Mwana w'Ikanombe yaramubazi yaranamwishabe, bari bameze nk'abari gukina na APR, ngo abameze nk'ugukina na APR. Nicyo babwira icyo bita bwenge. Nje gukoresha umuntu witwa bwenge mu mupira wo mu Rwanda. Bwenge ni iki? Bwenge ni uguhisha emotion zawe mu mupira w'amaguru, ntabwo ugaragaza ibibazo wowe ufitanye no kuba warananiwe gukontrola amarangamutima yawe ngo ubyemplikemo APR. Wowe uteza ibibazo APR uzi ngo urayifasha. Niba ushaka indonye andikira generale mu gikari, generale ndi kubafasha mu ndengere muzanshakira akazi, mwandikira umusaba akazi. Wijya kuri media ngo wijya Karekezi nakubwiye ngo Karekezi avuka muri famille yo kwasiza. Karekezi yatojereye ubwenge ni iki? Ubwenge ni ukutavanga ama emotion n'akazi. Ngo nibyanga akazi agashaka hanze akazi akavanze amateko. Wigize nkaho uri generale Mubaraka uri APR gute? Wari uri ku munindi shingwa ngo nge ndi APR. Uri APR wowe? Uri APR gute sangapi? Ubu mufana nka Rujugiro n'undi wese urasanzwe. Don't exaggerate ngo ariko abaye mu ntare aho yaba yarabaye hose ikibazo. Buri ikintu Rayon Sport yishimiye uzi umupira ukuntu umeze. Umupira ni moments. Ntureba Rayon yushije igikombe, ibi bihe bari kugira bawasiri bino baserebura byo gukubita abantu bavuze ko bakunda APR. Izo nizo moments igikombe ni end result. Ariko abantu bavuye Rubavu bishimye kubera ko twamenye umwana wa APR dutahanye umwanya wa mbere niwe watwara igikombe. Ntacyo batwara. Ubunyangamugayo buke n'ubunyamwuga buke mu mupira mu Rwanda butuma nta muntu wabubaha. Abantu bose mu burimo munyamenya kuko ngende president wa Etincelle nyuma yari amagambo ya Seninga nahita mwiruka nta nubwo warara amanje nahita muri 2021 nibwo APR na AS Kigali zari zirimo zishaka ibitego zinganya amanota. 2021 icyo gihe nibwo APR sine rutsiro bitandatu. Nicyo nakubwiraga. Noneho 2023 Kiyovu abariza APR na Kiyovu kuko yakomeye yari muri Big 4 arashize juru na 17 fata n'ujagwe mu match muri match 17 batsinzwe match imwe yonyine. Bongeye gutsindwa iriya match bitego bajya bahora na Rutsiro ariko barayumvishe. Iyi match bakinye Mukura yariye bitatu cyane, Bugesera yariye 4. Bugesera yariye 4. Igice cya kabiri nibwo bayigugurukanye 4 birukanka cyane. Aho no bamba gutinyura umusirikare muri kujya kure n'umusivile nyine. muri kujya kure ariko muri kujya kure kandi hatari ngombwa. Igisubizo kiri ku mutoza w'Urutsiro Gatera. Gatera yaravuze ngo suku dusanzwe dukina, suku nigishije abakinnyi gukina. Ubundi barabizi ko iyo turi gutangira dukora icyitwa build up tudahererekanyiriza mu rubuga rw'amahina. Umupira turawufata tukawusohorera ku ruhande no kuvuga baro tuyidekara hariya ku murongo barenguriraho kuri kabiri cyangwa gatatu, ntago tuyihererekanya muri central defense. Hanyuma iyo baro tukayifata twayigeza hagati mu kibuga nibwo dutangira gutuza tugakina. Ora ikipe yakoraga amapase mu rubuga rw'amahina. Siko byagenze cyane rwose. Siko ibitego nk'abingaye byabonekaga igahita itakaza umupira
gardien sinzibera izina mwise uriya ni n'umugardiye haje wagore yirukanye kubera ibyo bintu birangira yagwaga nk'umuntu ufata ibihori bigiye muko muri gore byagiye cyane haje aravuze ati ngewe ntago njya nemera ibi bintu byamaguye n'amanyanga toka wewe by'ubusambo perezida w'amagaju amini wa Rutsiro umuntu yanyohereje akavideo yasohotse muri stade match itarangiye nyuma arongera aragaruka kubera agahinda k'ibintu ari kubona. Reka tureke kujya mu bintu byinshi twibaze utubazo dutatu. Ubundi abantu b'abahanga bavuga ko iyo abantu bari gukora intambara bahicyo bita code. Haba code nyinshi ariko hari eshatu z'ingenzi. Haba icyo bita code yo kwataka militaire no militaire, hakaba code mediatique ya media, hakaba na code politique. Okay. Code eshatu z'ingenzi ku ntambara yose. Yego. Code politique ni igisobanuro cy'iyo ntambara. Turi kurwana turwanira iki, turi kurwana kubera iki, turi kurwana kubera impamvu. Code militaire ni igihe militaire ufite ingabo, igisirikare, abantu bafite ubushobozi bwo kujya koko guharanira iyo cause, military tactics. Icyo kintu nyine uri kurwana afite ubushobozi bwo kugishyira mu bikorwa. Hanyuma cause mediatique ni biba muri media abantu ngo twafuje abantu babiri baratakana kuri no kubivuga kuri murandasi biki mu bantu akavuga n'abandi bagasubiza bakatakana ibintu bikagira banabeshya rimwe na rimwe. Simbizi muri ibyo bintu bitatu mbizaniye iki ku meza. No kuvuga ngo umuntu w'umunyabwenge iyo ategura intambara cyangwa umuntu w'umuhanga iyo ategura igitero, umuntu w'umuhanga iyo ategura urugamba yitega iminsi. Kwitega iminsi ni ukureba igihe ibi bintu bitagenda uko nabipanze byangendekera gute. Ibyo rero kugira ngo utsinde izo ntambara muri izo kode eshatu uba uri umuhanga cyane wo kumenya imbaraga zawe ugereranyije naho uzarwana koko. Siko kuri cyane, siko kuri Axel. Now code politique mu mupira w'u Rwanda, impamvu y'intambara, impamvu yo gukina, impamvu dutwara igikombe kugira ngo tujye gukina amarushanwa mpuzamahanga. Code militaire n'abakinnyi les acteurs. Yego. Impamvu nshora aya mafaranga, impamvu ngura abakinnyi, impamvu nubakiye equipe, impamvu nkiri equipe kuri iyi level. Yego. Nuko igomba kuzafasha ya code politique cya gitekerezo gituma nshaka gutwara shampiyona. Yego. Si byose cyane. My political cause ni ugutwara igikombe, my military code ni ugusohoka, ingabo nakoresheje zikajya gukonkaringa kubera cya gikombe kindi natwara. Code mediatique nkamamaza success yanjye nshingiye kuko ibintu byagenze. See the results. I've conquered this and that based on my military tactics, based on impamvu nabasobanuye ko nshaka gutwara ikintu kintu. Bwenge akabaza ngo uribeshyire. I can't have a code none ngo iyo code ibu bwayo yivuguruza. Nje niba nashoye amafaranga, I have to make sure that ayo mafaranga icyo azasobanura nuko azampa resulta. Izo resulta zizampa kugera ku kintu nshaka. Ntabwo ari ukwibeshya ko nakigezeho kandi nta kigezeho. Ni nko kujya gusobanura muri media ngo njyewe ngo kwizigira ngo kumundeba ngo ndi umugabo ngo uteye kwirebero muri etage igeretse gatatu. Twese tubizi ko ni nka birujyo n'abakobwa babashya kuri social media. Agafotora ari muri restaurant agashyira agatera inkweto kwa mugenzi we agateye imbere narakize ndi gitangaza. We all know ko nta kazugira, we all know ko nta kirimo. The reality is that bimaziki. Why should I have to suffer for no reason? Kukingira izina ribi for no reason. Like sincerely speaking, why should I have to do that? Why? Bimariye iki? Bimfashije iki? Iyo ntambara ndayirwanira iki? Imfasha iki? Niba ibintu bimara imyaka abantu b'abagabo bakicara bose
mu mupira hakavugwa ruswa. Icyo Gatera yavuze ni ruswa. Aba bakinnyi niba batakoze ibyo nabigishije savedirike bariye ijambo kurya yarivuze ntiyaryerura, kuko umunyamakuru yamaje ngo uratekereza ko bare ngo birashoboka. Niba umutoza avuga ijambo nk'iryo federasiyo minisiteri mukaba mwicaye sapasi na perisi nkaho nta cyabaye. Kandi ikibabaje kurusha ibindi byose nuko mu matamatama ndetse ikibazo umupira w'u Rwanda ufite kuruta ibindi byose mu matamatama abantu baravuga, ku ruhande abantu bavuga amazina, ku ruhande ibintu biba byavuzwe, ku ruhande ibintu biba byagaragaye, ibintu n'ibimenyetso wa gathering fact and what biba bisa n'ibigaragara. Abatoza baba bavuze, abakinnyi baba bakoze ibintu bidasanzwe, haba hagaragaye ibintu biteye isoni. Ibyo bintu bikaba abantu bakabipfundikira bakabiburesingisha umugisha uvuga ngo nibura ekipe zitsindwa 8 birakamusha. Ubwo ni ubujiji. Ubujiji ni ukwibeshya, kuko bwenge abandi bo muri Tanzania n'ahandi bwenge arireba akavuga ngo nageze hasi ndetse habi. Ndi igihugu nka Tanzania mfite abakire, ndi igihugu nka Tanzania mfite abaturage bakunda umupira, ndi igihugu nka Tanzania mfite resources zatuma nkora amakipe akomeye, ndi igihugu nka Tanzania APR iransinda igatsinda Simba yanjye, APR ikazi igatsinda Yanga yanjye, Ikazi gatsinda Yanga yanjye, APR gakuramo Azamu yanjye. Bakicara bakavuga ngo kubera iki twamera gutya tugasuzugurwa gutya, twakora iki? Bakohereza injijuke zikajya muri Espagne kwiga umupira. Ni ukuvuga ngo kode y'ikintu tugiye kurwanira mu ntambara noneho dutangiye kugishakira hygiene, isuku. It is a pity, biteye isoni n'agahinda. Muri cadre force majeure Amavubi aratsindwa, abana b'Abanyarwanda bato ntibakina, umupira urimo ruswa, amakipe aririrwa ahana za ruswa, abazamu barirwa bakora ibintu biteye isoni. Mugafata umuntu umwe nka Migi kugira ngo mudrapakane imbere y'abantu mu bakinge mu maso ngo tumuhagaritse umwaka ngo kuko mbyumvikanye kuri telefone. Niki mutazi ariko uzi icyo bizabyara mu ijambo rimwe. Abantu bahora babeshyana reka nkubwira akantu kamwe. uzi iyo birangiye nigeze kuvugira ijambo reka ndisubiremo.